Čekaj, ti si radio i plažu, i trg, i stadion. Ja šta, sve. Samo okrenemo unučini ono brdo. Znači, Jovan Kojović, čovjek koji je radio na radnoj akciji pravljenja gradske plaže u Užicu, živ svedok koji je 60. godine učestvovao u svemu tome. Zovnemo svi i iskupimo se mi rabani što smo poznavali koga. Ne bi bilo poziv da to sad, da nije bilo Voja Boga. Mješalicu sa mojim Sokolom ja sam izvukao. Narod molio da se uradi za decu, za omladinu, za sve. Danas ne vidi niko nikoga. Dobde voda. Izvlačimo i čistimo, da opere se plaža, čista se voda. Kažem ja kako se radi, zovem predsjednicu opštine. Jel imaš ti sad dijete? Hoće ga ti soku? Ne mogu da očiste đubre. Znači sad video si kako plaža izgleda. Ja sam vidio da je nečista, da je ono nije predsjednik Užičko. Nemaš gdje u Užicu da parkira škola, oni znadu da pišu dozvole, a ništa vamo nije. Ništa nije. Nekad se više vodilo računa, kakav? Više se vodilo računa kad je bio stariji narod, priznatiji bio svud, ovo je na.